Zato me veseli, da lahko danes v naši sredi pozdravim dr. Jana Barno, ki k nam prihaja iz Newbolda v Angliji. Sicer po rodu je Jan iz Slovaške, tako da se da z njim sporazumeti, tudi če ne razumete angleškega jezika, in seveda lahko priložnosti za to izkoristite v odmorih, če boste imeli kakšna vprašanja ali pa željo po pogovoru z njim. Z Janom sva se prvič srečala v času študija leadershipa leta 2000, ki sva ga skupaj tudi končala, nato pa je njega pot odpeljala v Anglijo in kasneje v študij sistematske teologije in pa biblijske teologije, dva predmeta, ki ju povezana druga z drugim tudi predava na Newboldu. Njegovo področje ekspertize, znanja prihaja ravno iz tematik in načina dela in predstavljanja le-teh, o katerih bomo govorili tudi v teh 2 dneh tukaj v Mariboru in pa v Celju. Zato se seveda veselimo podajanja teh spoznanj, utrditve, morda stvari, ki smo jih že slišali, in pa seznanitve z določenimi novimi stvarmi, ki bodo zagotovo obogatile našo duhovno izkušnjo. Jan je sicer poročen, ima družino, njegova soproga je specialistka interne medicine in 2 otroka, hčer in pa sina, 6 in 2 leti. Tako da tudi iz tega področja prinaša seveda določene izkušnje v svoje delo in pa podajanje besede. Zato mu kar predajam besedo. Jan, please. Good morning. Dobro jutro. This is very close to my language, dobro jutro. Dobro jutro je zelo blizu tudi mojemu jeziku. I do apologize that I will speak in English. Opravičujem se, ker bom govoril v angleščini. I'm not so sure if Zmago could translate Slovak. No. Slovaščine ne bi znali prevajati. And all my notes are in English, so. In tudi moji zapiski pravi so v angleščini. It's my great pleasure and privilege to be among you today. Moja velika prednost in užitek je, da sem lahko danes z vami. I haven't been to this part of the world. I've been to Slovenia before, but not to Maribor, so. V Sloveniji sem že bil prej, vendar ne tukaj v Mariboru. And you have a beautiful church here, and so I'm very pleased that I can be among you today. Imate lepo cerkev tukaj in zato sem vesel, da sem lahko z vami danes. Now, there's a famous story that's been told. Obstaja znamenita zgodba. And it's a story of a famous Danish writer. Zgodba znamenitega danskega pisca. Hans Christian Andersen. Hansa Christiana Andersena. And let me just tell you the story because I will pick up on it. In rad bi vam povedal zgodbo, ker bom o njej govoril. Many years ago, the story goes, zgodba pravi, da pred mnogimi leti there was an emperor so exceedingly fond of new clothes that he spent all his money on being well dressed. Je živel cesar, ki je bil tako zelo navdušen nad novimi oblačili, da je uporabil ves svoj denar, vsa svoja sredstva za to. In the great city where he lived, velike mesto, kjer je živel, every day many strangers came to the town, and among them one day came 2 swindlers. So v mesto prihajali številni popotniki, nekega dne sta med njimi prišla tudi 2 goljufa. They let it be known that they were weavers, and they said they could weave the most magnificent clothes. Oznanila sta, da sta tkalca in da lahko stketa najbolj veličastna oblačila. From the most magnificent fabric. Iz najbolj veličastnih tkanin. Not only were the clothes beautiful, colorful, ne samo, da so oblačila bila čudovita, barvita, but these clothes made of this special cloth had a wonderful way of making themselves invisible. Ampak so imela tudi to lastnost, da so lahko bila nevidna. And they made invisible a person who was unfit for office. In sicer so bila nevidna na osebi, ki je bila neprimerna za neko službo. Or who was unusually stupid. Ali ki je bila izjemno neumna. So, if you were stupid, you couldn't see the clothes.
Torej, če ste bili neumni, niste mogli videti oblačil. And the emperor said, this would be just for me. In ta cesar je rekel, to bo nekaj zame. And so the story goes on how the swindlers made the clothes. Zgodba se nadaljuje, kako sta ona dva izdelovala ta oblačila. And of course nobody could see them because they didn't exist. In seveda nihče jih ni mogel videti, ker niso obstajala. But everybody was afraid to say there are no clothes because they didn't want to be stupid. Ampak nihče si ni upal reči, ni oblačil, ker nihče ni hotel biti spoznan za neumnega. And so when the emperor came, they said, magnificent, great. In ko je cesar prišel v teh novih oblačilih, so vsi rekli osupljivo, čudovito. People said, oh, how fine are the new clothes of the emperor. In ljudje so govorili, kako čudovita so nova cesarjeva oblačila. Don't they fit him perfectly? Ali mu ne pašejo popolnoma? And there was a small boy on the street. Na ulici pa je bil majhen deček, And he said, but he hasn't got anything on. ki je rekel, ampak saj nima nič oblečeno. And so the emperor was unmasked. In cesar je bil razkrinkan. But he still finished the procedure proudly. Toda še vedno je s ponosom zaključil to procesijo. Anyway, this is a famous story you probably heard or know about. To je znamenita zgodba, ki ste jo verjetno že slišali ali jo poznate. There are many layers of meaning in this story, of course. In v tej zgodbi je več nivojev pomena. And I want to bring the story into eschatology today. In rad bi to zgodbo prenesel v eskatologijo, v nauk o poslednjih rečeh. Because there is an emperor today in your streets, in my street, in the USA, everywhere, Zato, ker na vaših ulicah, mojih ulicah je danes cesar, walking and pretending that it has the best clothes in the town. ki hodi in se pretvarja, da ima najboljša oblačila v mestu. But it's all just a con. Ampak vse je prevara. The incredible explosion of steady technological advancement since the time when empirical science emerged Zgodila se je neverjetna eksplozija različnih teoloških napredkov od samega začetka znanosti. created massive success for humanity, they say. In so ustvarili nekaj, zaradi česar človeštvo lahko uspe. The 19th century industrial revolution sped up advancement technology. Industrijska revolucija 19. stoletja je prinesla napredek v tehnologiji And it drastically changed the world in which we live today. in drastično spremenila svet, v katerem danes živimo. Can you imagine a house of worship like this in the 19th century? Ali si lahko zamislite v 19. stoletju molitveni dom, kot je ta? The architecture and everything is made because technology enables us to make it. Arhitektura in vse, kar je tukaj zato, ker nam tehnologija omogoča obstoj tega. Can you imagine a church where you had a projection to see images, pictures, even videos? Si lahko zamišljate cerkev v 19. stoletju, kjer ste gledali projekcijo slik in video? You know, the emergence of science fiction. Nastop znanstvene fantastike. Science fiction emerged at the same time when empirical, proper science emerged. Ki se je pojavila takrat, ko se je pojavila empirična znanost. This man, Francis Bacon, Ta človek, Francis Bacon, was the father of empirical science, but he was also the father of science fiction. je bil oče empirične, dejanske znanosti, ampak tudi oče znanstvene fantastike. He wrote that book which you see, the New Atlantis. Vidite knjigo, ki je napisal Nova Atlantida? He imagines an island where people live and they are occupied by technological advancement and they create the most perfect world. Kjer si zamišlja otok, na katerem živijo ljudje, otok je opremljen z vso sodobno tehnologijo in tako ustvarjajo popoln svet. The Enlightenment from 15th century onwards, they tell us a story how we are getting better. Razsvetljenstvo nam ves čas govori zgodbo o tem, kako je vse vedno bolje in bolje. And I have to tell you, when you compare the world in which we live today, even with the world 10 years ago, let alone 40 years ago, In če primerjamo svet, v katerem živimo danes, s svetom pred 10 leti ali pa 40 leti, is their conclusion, people like Bacon or other people, is it not obvious to us that the world is getting better? ali ni očitno, da svet postaja boljši? Technology changed everything. You go home and your home has so many functions. You are so
easy at home today. Tehnologija spreminja vse. Šli boste domov, doma je vaš dom tehnološko opremljen z različnimi funkcijami in vse to olajša naše življenje. If you decide to travel, Če se odločite potovati, so comfortable just to travel miles, hundreds of miles or kilometers. tako udobno lahko potujete na stotine kilometrov. You want to be in few hours time watching a lion in Africa, you can. Če želite čez nekaj ur gledati leva v Afriki, lahko. Leonardo da Vinci just dreamed about this. And we can Leonardo do it. da Vinci je o tem sanjal, mi to danes lahko dosežemo. And then right there in your pockets, if you just go into your pockets, I forgot my phone there. In če sežete v svoj žep ali kamorkoli drugam pač, You pick up your device, your phone, and you have the whole world to your fingertips. Literally. vzamete v roke svoj telefon in v svoji dlani držite dobesedno ves svet. I think if he woke up Francis Bacon today, he would say, that's the world I imagined. Če bi se Bacon danes prebudil, bi rekel, to je svet, ki sem si ga zamišljal. There is this incredibly cool and complicated technology in hospitals. V bolnišnicah obstaja ta izjemna tehnologija, zelo zapletena. You have a problem with your leg, with your heart, with your kidney, with your liver, they can repair it. Ne glede na to, s čim imate težavo, nogo, ledvico, roko, vse to se da popraviti. Just like when your car breaks down, you take it to a garage, you go to hospital to be repaired. Tako kot avto odpeljete k mehaniku, greste v bolnico, kjer vas popravijo. And we can, of course, praise the advancement in sports, in fashion or wherever. In seveda bi lahko govorili o napredku tudi na področju športa, mode in kjerkoli. And by the way, the scientists say they can make invisible clothes nowadays. In znanstveniki pravijo, da danes lahko naredijo nevidna oblačila. I think Hans Christian Andersen would be very surprised. Mislim, da bi Hans Christian Andersen bil zelo presenečen. Because of technology, the way we do church mission is different. Zaradi tehnologije način, kako izvajamo svoje dejavnosti kot cerkev in svoje poslanstvo drugačen. And so the obvious conclusion goes that the world must be a better place today. In očitno nekako sklep je, da svet mora biti boljši kraj danes. And if we progress just a little bit more, where could it take us? In če bi nadaljevali še samo malo naprej, kam bi le prišli? I just discovered this book, which I can't show you because I did put the slide together later. Odkril sem eno knjigo, ki vam sicer ne morem pokazati, ker sem prosojnico dodal kasneje. A Harvard psychologist by the name Steven Pinker. Psiholog z Harvarda po imenu Steven Pinker. He basically published a book, just came out, saying how humanity is today flourishing the most and how this is the best age to live in. Je napisal knjigo, v kateri trdi, kako človeštvo danes cveti in je to najboljša doba, v kateri lahko živimo. But let's come back to Andersen. Ampak gremo nazaj k Andersenu. Because the moral is this. Kajti nauk je ta. We should be the small boy on the street shouting, it's just a con. Mi bi morali biti ta majhen deček na ulici, ki vpije vse skupaj prevara. Technology is just the new emperor in the town. Tehnologija je novi cesar v mestu And we should say it's without clothes. in lahko rečemo brez obleke. The shiny gadgets claim a message of universal human progress. Sijoče igračke trdijo, da prinašajo univerzalni človeški napredek. If you measure life by how easy it is lived, maybe. Če merite življenje po tem, kako enostavno ga je živeti, bi morda temu lahko pritrdili. But the problem is, if you measure life how evil we are, Ampak težava je v tem, da če življenje merimo po tem, kako zlobni smo, how selfish we are, kako sebični smo, then the technology is just a myth. potem je tehnologija samo mit. And the human progress we enjoy easy lives is just a myth. In je človeški napredek, ki ga uživamo, samo mit. It's a grand cover-up of our real state. Pravzaprav gre za veličastno prikrivanje našega resničnega stanja. And the emperor is without clothes.
in cesar je brez oblačil. So, Torej, in sharp contrast to this message of hope based on technological and scientific advancement, v ostrem nasprotju s poročilom o upanju, ki temelji na tehnološkem napredku, there is a message of the Bible, je sporočilo Svetega pisma, and particularly the book of Revelation. še posebej knjige Razodetja. Because you know what? Ker veste kaj? In the book of Revelation, there is no advanced existence of humanity. V knjigi Razodetje ni opisan napredek človeškega obstoja. There is a gloomy image of a grand decline and deception coming to the whole world. Ampak precej črnogleda slika propadanja in prevare, ki prihaja na svet. And it's the three flying angels announcing the good news into this situation. In 3 angeli, ki letijo po sredi neba, so tisti, ki oznanjajo sporočilo. So the next slide on Revelation 14. You can read. Beremo besedilo, ki ga vidimo pred sabo. Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Z močnim glasom je rekel: bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe. Molite njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke voda. Za njim je prišel še drugi angel in rekel: padel veliki Babilon, ki je vsem narodom dal piti vino svojega pobesnelega vlačugarstva. Za njima je prišel še tretji angel in govoril z močnim glasom: če kdo moli zver in njeno podobo in sprejme na čelo ali na roko žig, tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa. It's a well-known text you know very well. Znano besedilo, ki ga dobro poznate. And what we usually miss about this text, it is a reactionary text. In to, kar ponavadi spregledamo pri tem besedilu, je, da je to besedilo, ki se odziva na nekaj. It responds to a specific context of Revelation 13. Odziva se na poseben kontekst Razodetja 13 And what's going on in Revelation 13? in tega, kar se tam dogaja. The humanity is depicted in a deception state, Tam je človeštvo opisano v stanju prevare, a sorry state globally. žalostnem globalnem stanju. There is no bright future, a great peacetime coming out of advancement. Ni svetle prihodnosti, velikega obdobja miru, ki prihaja zaradi napredka. The whole world is being run by, manipulated, deceived and threatened by beasts. Ves svet je zaveden, zapeljan strani zveri, manipuliran z njihove strani. And if you want any biblical proof, then Revelation 13 In če želite kak svetopisemski dokaz, potem je Razodetje 13, is that great technological advancement doesn't necessarily bring moral advancement. dokaz, da velik tehnološki napredek ne prinaša moralnega napredka, There is deception and lies on a grand scale going on. ampak da obstajajo prevare in to na celotnem področju. Somebody is deceiving the whole world. Nekdo zavaja, zapeljuje v svet. And into this context comes Revelation 14. In v takšno okolje, v takšen kontekst pride Razodetje 14. It's an anti-deception, anti-lie message. To je sporočilo proti zavajanju, proti laži. Because the emperor, so to speak, is doing deception. God is sending children, angels, to say he is without clothes. Ker cesar zavaja, Bog pošilja otroke, torej angele, da rečejo, cesar je brez obleke. So if you look closer at the message of Revelation 14, Če pogledate od blizu sporočilo iz Razodetja 14, I want to highlight for you maybe 4 major points. želim za vas poudariti 4 pomembne točke. Number 1, the arrival of the judgment. Točka številka 1 je prihod sodbe. We will speak a lot about judgment and salvation O sodbi in zveličanju bomo govorili today, veliko, tomorrow. danes in jutri. But in the context of Revelation 13, how God responds against lies is not by sending an army with weapons, but by opening a judgment. Ampak to, kako se Bog odziva na laži, ki so opisane v Razodetju 13, ni, da pošlje vojsko z orožjem, ampak sodba. So judgment is the anti-deception
act of God. Sodba je torej Božje dejanje proti zavajanju. Secondly, the first angel announces that one should not worship the dragon, but God who created everything. Druga točka, prvi angel poudarja, da človek in ljudje ne bi smeli častiti zmaja, ampak Boga, ki je vse ustvaril. It's in verse 7, you have it on the screen. V 7. vrsti vidimo to. Worship him who made heavens and the earth. Molite njega, ki je ustvaril, ki je naredil nebo in zemljo. Now, one thing we should not miss with this reference, it's a code language for basically creation, and the sign of creation was Sabbath. In ena stvar, ki je nikakor ne smemo spregledati pri vsem tem, je to, da je tista koda, ki označuje celotno stvarjenje, sobota. In the Old Testament thinking, creation and Sabbath go hand in hand. V starozaveznem razmišljanju gre sta sobota in stvarjenje z roko v roki. The two are mentioned together in the middle of Ten Commandments. Oboje se omenja skupaj sredi 10 zapovedi. Sabbath and creation. Sobota in And stvarjenje. of course it goes back to Genesis 2. In seveda vse to sega v 1. Mojzesovo 2. 1 and 2. Prvo in drugo poglavje. So I'll come back to it in a second to make a major point out of this. Kasneje se bom še vrnil k temu in bolj poudaril določene stvari. Then the second angel announces that the evil force of Babylon is only pretending that it has power and control. It doesn't. Drugi angel oznanja, da se zla sila Babilon samo pretvarja, da ima moč, pa je v resnici nima. It says, verse 8, Babylon is fallen. 8. vrsta pravi, Babilon je padel. The good news is in the fact that evil power is, from the point of view of God, in decline. Dobra novica je ta, da je z Božje perspektive ta zla sila v upadanju. Because God began to do something with the Babylon, and it's the judgment that he began. Zato, ker je Bog začel nekaj delati glede tega in to je sodba. For us, judgment is quite negative, but in Revelation 14, and in the whole Bible, indeed, it's something very, very positive. Za nas je sodba običajno nekaj negativnega, tudi v razodetju in v celotnem svetem pismu je to pozitivno. Because judgment is the way how God removes evil from the world. Ker sodba je način, s katerim Bog odstranja zlo iz sveta. It's not about salvation judgment, it's about removing evil. Sodba ni povezana z veličanjem, ampak z odstranitvijo zla. The last point the text mentions basically is a warning that people should not worship the beast, but rather just worship God. In zadnja točka, ki jo to besedilo omenja, je opozorilo ljudem, naj ne častijo zla, ampak Boga. And now I come to the main point, In sedaj prihajam do tistega bistva, which is the Sabbath, ki je sobota, as part of the judgment and salvation. kot del sodbe in zveličanja. Because the Sabbath becomes the external flag or sign which demonstrates to the world that something new has started. Sobota je namreč znamenje, ki svetu kaže, da se je začelo nekaj novega. The drama of human redemption has moved on with the coming of the Sabbath being globally worshipped and preached around the world. Drama človeške odrešitve napreduje in se razvija s tem, ko se sobota oznanja globalno in je posvečevana globalno. In those texts you see on the screen in Isaiah 56, 58, Ezekiel 20, In besedilih, ki jih vidite tukaj na zaslonu, Izaija 56 in 58 ter Ezekiel 20, Sabbath is talked about as part of God's final restoration. je sobota omenjena kot del Božje obnove, It gets eschatological end time meaning. kot Božje končne obnove in zato ima ta eskatološki pomen sobota. So when Revelation 14 says, worship him who created, Ko Razodetje 14 pravi, molite njega, ki je ustvaril, how do you worship that? kako molite, kako častite Boga. And so the Sabbath becomes part of this worship. In sobota postaja del tega čaščenja. And it's not just, as I say, in Revelation, but you have these texts which kind of predict this will happen. In kot sem rekel, ni to le v Razodetju, ampak imate besedila, ki napovedujejo, da se bo to zgodilo.
Now, to illustrate for you what I'm trying to say, and it will become clear in a second, Da bi ilustriral to in verjamem, da bo kmalu postalo bolj jasno, let me read to you one text from the pen of Ellen White. vam želim prebrati besedilo izpod peresa Ellen White. At one point, very early in the experience of Advent people, V določenem trenutku, zelo zgodaj v izkušnji adventnega ljudstva, without elaborating too much on it, she says something very crucial. ne da bi veliko razlagala, pove nekaj bistvenega. And Zmago, you can read it. The whole text. Yes. V soboto 24. marca 1849 smo imeli zelo zanimivo srečanje z bratom v kraju Topskam v državi Maine. Sveti duh je bil izlit na nas in v duhu sem bila odnešena v mesto živega Boga. Na to mi je bilo pokazano, da Božjih zapovedi in Jezusovega pričevanja v povezavi z zaprtimi vrati ne moremo ločiti, ter da je čas, ko so Božje zapovedi zasijale vsem svojem pomenu in čas preizkušnje Božjega ljudstva glede resnice o soboti, nastopil takrat, ko so bila odprta vrata v najsvetejše v nebeškem svetišču, kjer je skrinja zaveze, v kateri je 10 zapovedi. Ta vrata niso bila odprta vse dokler ni bilo končano Jezusovo posredovanje v svetem nebeškega svetišča leta 1844. Takrat je Jezus vstal in zaprl vrata svetega ter odprl vrata v najsvetejše in stopil za drugo zaveso, kjer zdaj stoji pri skrinji zaveze in kamor zdaj sega vera Izraela. Videla sem, da je Jezus zaprl vrata svetega in noben človek jih ne more odpreti in da je odprl vrata v najsvetejše, ki jih noben človek ne more zapreti. Ker Jezus odprl vrata v najsvetejše, ker je skrinja zaveze, zapovedi sijajo na Božje ljudstvo in to je preizkušano glede vprašanja sobote. Okay, it's going to continue just in a second. Čez nekaj trenutkov se bo besedilo nadaljevalo. She comments on Revelation 3, verse 7-8. Komentira besedilo v Razodetju 3, 7 in 8. Essentially what you get is that there was a door that was open first, then it was closed. Tisto, kar je poudarek tega, je, da so bila vrata, ki so bila najprej odprta in potem zaprta. It points to the work of Jesus or God doing something, stopping it and starting something new. Kar usmerja na delovanje Jezusa in Boga, ki je nekaj delal, potem to končal in začel nekaj novega. So let's read the second one. Berimo besedilo naprej. Videla sem, da sedanja preizkušnja glede sobote ni mogla priti, vse dokler se ni končalo Jezusovo posredovanje v svetem in dokler ni stopil za drugo zaveso. Zato kristjani, ki so zaspali, preden so bila odprta vrata v najsvetejše in je bil v 7. mesecu 1844 končan polnočni klic in ki niso posvečevali prave sobote, zdaj počivajo v upanju, ker niso imeli luči in preizkusa sobote, ki jo imamo mi, odkar so vrata odprta. Videla sem, da je Satan skušal nekatere v Božjem ljudstvu glede te točke. Ker je toliko dobrih kristjanov zaspalo v zmagoslavju vere, a niso posvečevali prave sobote, so ti dvomili, ali je to preizkus tudi za nas danes. Now she brings in the Sabbath. So he's done something, Jesus, before. In zdaj Ellen White omenja tukaj soboto, se pravi, Jezus je nekaj delal, nekaj naredil, He starts something new, začel nekaj novega and the sign of the something new becomes the Sabbath. in znamenje tega novega je sobota. So this is very important. One door was closed and another is opened. Ena so bila zaprta, druga so se odprla. It may be a very metaphorical language she uses, Morda gre za zelo simbolni jezik, ki ga uporablja, but she simply uses the language of Revelation 3 here. ampak preprosto uporablja besedilo in besedišče iz Razodetja 3. What it means that a specific transition is coming to this world linked with the Sabbath question. Kar pomeni, da na ta svet prihaja posebno prehodno obdobje, ki je povezano s vprašanjem sobote. The Sabbath becomes a flag of transition. Sobota postaja znamenje tega prehoda. What kind of transition? Kakšen je ta prehod, kakšna je ta tranzicija? I have to tell you that here that what she indicates is something which traditional Christianity or Protestantism has very hard time to swallow. Moram vam povedati, da to, kar Ellen White tukaj nakazuje, nekaj, s čimer ima tradicionalno krščanstvo in protestantizem velike težave. Even many of us who accept the Sabbath Celo številni med nami, ki sprejemajo soboto and the general closeness of time, in dejstvo, da se čas izteka, we have not quite put this together well. nismo dobro povezali teh stvari.
Many of us happen to be good Protestants, keeping a different day of worship, believing in the second advent, but what Sabbath means in relation to the end time, we have no clue. Mnogi med nami so dobri protestanti, ki sicer posvečujejo drugi dan od ostalih, razumejo določene stvari o razodetju, ampak to, kaj je pomen, pravi pomen sobote v povezavi s časem konca, ne poznamo. Within Revelation 14, the reference to worshipping the God who created is a reference to Sabbath. V razodetju 14 je omenjanje Boga, ki je ustvaril omenjanje sobote. And you know what Revelation 14 basically is about. It's about the coming of the judgment. In razodetje 14 je, kot veste, besedilo, ki napoveduje prihod sodbe. So I want to emphasize to you that to be a Seventh-day Adventist Zato želim poudariti, da to, da smo adventisti 7. dne, in the first place is to have a radically different view of time. najprej pomeni, da imamo radikalno drugačen pogled na čas Or salvation history, if you want, ali zgodovino odrešitve, in which the Sabbath and the transition to the end time go hand in hand. v kateri sobota in prehod v čas konca gresta skupaj z roko v roki. This is the revolution we brought Adventists to the table of ideas. To je tista revolucija, ki smo jo kot adventisti prinesli na mizo idej. You know, when you read the Bible, it does speak about a major transitions coming to human history. Ko berete Sveto pismo, to govori o različnih prehodnih obdobjih, ki prihajajo v človeško zgodovino. First there was a good world, then evil came, major transition. Najprej smo imeli dober svet, ki ga je Bog ustvaril, na to je prišlo zlo, velik prehod, velika sprememba. The coming of the Messiah and what he did was a major transition in salvation history, right? Prihod Mesije in njegovo delovanje je prav tako velik prehod v zgodovini zveličanja. The arrival of the Pentecost Day, the Holy Spirit, was a major transition in the salvation history. Prihod Svetega Duha na dan Petdesetnice je prav tako velik prehod, velika tranzicija. And equally, the Bible predicts and depicts a major transition in which God one day will begin to take radical steps to counteract evil. In prav tako Sveto pismo opisuje velik prehod, veliko dejanje, obdobje, v katerem bo Bog nekega dne začel delati radikalne korake za to, da odstrani zlo in se sooči z njim. And how do you know this transition came? In kako veste, da je do tega prišlo? How do you know I'm not making this up? Kako veste, da si to ne izmišljujem? How do you know we as the church preaching this 160 years have not made this up? Kako vemo, da mi kot cerkev, ki to pridigamo že 160 let, si tega nismo izmislili? Because the Sabbath before wasn't global at any time. Ker sobota predtem ni bila globalna v katerem koli obdobju zgodovine. If the end time is coming, then also the full restoration of worship to God is part of it. Če prihaja čas konca, potem je popolna obnovitev čaščenja Boga del tega. And part of that worship is, of course, in truth, the Sabbath is part In of it. del tega je sobota. So the Sabbath going global, the worship of Sabbath going global, Čaščenje sobote, ki je globalno, in the light of Revelation 14, v luči razodetja 14, is the sign of the divine judgment has started. je znamenje, da se je začela Božja sodba. Now, who we are, what we do and why we do it Kdo smo mi, kaj delamo in zakaj to delamo, is essentially driven by this unique philosophy of time and Sabbath. je pravzaprav utemeljeno na tej edinstveni filozofiji sobote. I know we are very good at narrowing the Sabbath, linking it with creation every week. In vem, da smo zelo dobri v tem, da soboto nekako zožimo in jo vedno povežemo, vsak teden povežemo s stvarjenjem. But in Isaiah, in Revelation and elsewhere as well, Sabbath also becomes a global sign of something very new. Ampak v Izaiji, v razodetju, sobota postaja globalno znamenje nečesa novega. Sabbath is the badge of this new stage into which now humanity has entered, basically. Sobota je znamenje tega novega obdobja, v katerega je človeštvo vstopilo. In conclusion,
The hour of his judgment has come, says the book of Revelation. V zaključku lahko rečemo, prišla je ura njegove sodbe, pravi besedilo v razodetju. Is it a message of rejoicing or fear? Je to sporočilo veselja ali sporočilo strahu? I suppose it depends. Mislim, da lahko rečemo odvisno. It's a message of fear for all those who spread deception and false worship. To je sporočilo strahu za vse tiste, ki širijo prevare in zmote in napačno čaščenje Boga. However, it's a message of joy for all those who want evil and deception to be gone. Hkrati pa sporočilo veselja za vse tiste, ki si želijo, da zlo in prevare izginejo. The three angels' message with the Sabbath inside Sporočilo treh angelov, soboto v tem sporočilu, is a message that God himself has begun to decisively address the issue of our evil in humanity. je sporočilo, ki nam pravi, da je Bog odločno začel s svojim odzivom na zlo v našem človeškem stanju. And this is why, listen, In zato Seventh-day Adventists are not doomsday preachers. adventisti sedmega dne nismo pridigari pogube. We don't believe in the end of the world. Mi ne verjamemo v konec sveta. We believe in the end of evil in this world. Mi verjamemo v konec zla na tem svetu. Seventh-day Adventists are believers in the restoration of the world. Adventisti so tisti, ki verujejo v obnovo sveta. Restoration of humanity to its original goodness, where evil is no more. Obnovo človeštva v njegovo prvotno stanje, v katerem ni bilo zla. And it's a very different message from doomsday preachers. In to je zelo drugačno sporočilo od vseh tistih, ki pridigajo pogubo ves čas. If you are concerned about evil, injustice in your life, in the world, Če vas skrbi vprašanje zla in pravičnosti v vašem življenju, v vašem svetu, your technology, our technological gadgets in hospitals, wherever, will not do it. vam pri tem vaše tehnološke igračke ne bodo pomagali. The doomsday vision is a pessimistic one, while the biblical is a positive one. Sporočilo tistih, ki pridigajo pogubo, je pesimistično. Sporočilo Svetega pisma je optimistično. I think when we speak to people, when we do our tweets, Facebooks, whatever, Mislim, da ko govorimo z ljudmi, ko uporabljamo za to Facebook, Twitter ali karkoli drugega, we should be very careful not to present the image that the worse things get, the better. Moramo biti zelo pazljivi, da tistih najslabših stvari ne predstavljamo kot nekaj dobrega. We must portray an alternative vision of hope, hope of getting rid of evil. Tisto, kar moramo predstavljati, je sporočilo upanja, sporočilo, da bo zlo izginilo. I will speak more about this, of course, today and tomorrow. Več bom seveda o tem govoril danes popoldan in tudi jutri. This is just a taster for you. To je samo kot nekakšen predokus, uvod v to, o čemer bomo govorili. But I also want to tell you, Christianity at large is absolutely toothless here. How to get rid of evil from the world. Ampak lahko vam tudi povem, da sporočilo krščanstva na splošno je tukaj zelo nemočno glede tega, kako se znebiti zla v svetu. And not only Christianity, you take Islam, it's toothless here. Ne le krščanstvo, tudi islam, ravno tako. Take Catholic wing, take the Protestant Orthodox wing. All the major religions are completely toothless in how evil gets away from the world. Če pogledamo katerikoli del velikih svetovnih religij, recimo v krščanstvu, katoliški del, protestantski del ali druge religije, vidimo, da nimajo močnega sporočila o tem, kako zlo izginja iz sveta. Well, we basically die in a Christian message, traditional Christian message. Our soul gets to heaven, that's it. What happens with evil? Običajno sporočilo je, človek umre, duša gre v nebo, kaj pa zlo? Ostane? Nobody cares. Somehow, mysteriously, God solves it. Is this a good message to people to tell? Nekako skrivnostno Bog to rešuje v takšnih sporočilih. To, da ali je to dobro sporočilo? Revelation 14 in this way is so brilliant. Razodetje 14 je tako izjemno tukaj. Because it says, God has started something to remove what the beast in Revelation 13 is doing. It's called the judgment. Zato, ker pravi, Bog je začel nekaj, kar počne zver v Razodetju 13 in to nekaj se imenuje sodba.
So our message is fundamentally a message of hope in the face of growing evil in the world. Torej, naše sporočilo je sporočilo upanja v luči rastočega zla na svetu. And what you see now on the screen, that no political systems, technology, nothing in this sense will make your heart less selfish. In to, kar vidite tukaj tudi pred sabo, je, da ni političnega sistema, ni tehnologije, ni druge rešitve, ki bi naredila vaše srce manj sebično. You know the response of Donald Trump to the latest shooting in Florida. Ali veste, poznate odziv Donalda Trumpa na zadnje streljanje, ki se je zgodilo v šoli na Floridi? Just give me a good gun as a teacher and I take care of evil. Dajte mi dobro pištolo kot učitelj in jaz bom poskrbel za zlo. Well, it doesn't work this way. I mean, he's a Christian, you should know. Ampak stvari ne delujejo tako in če že kaj, če je kristjan, bi to moral vedeti. Okay, here is my good news for you. What humanity needs in the face of evil is not another clever philosophy, political revolution, or a new piece of technological wonder. To, kar človeštvo potrebuje, ni nov tehnološki čudež, nova filozofija, nek novi nauk. Our race needs a saving relationship with God who made us, who sustains us, who loves us, who forgives our evil in Jesus. Ampak zveličavni odnos z Bogom, ki nas je ustvaril, nas ohranja in nam daje zveličavni odnos z Jezusom. Our only defense against evil is our worship of God. Naša edina zaščita proti zlu je naše čaščenje Boga. You coming here is you getting healed from evil. To, da pridete sem, pomeni, da se znebite zla. Our only hope is to turn to God and give God our future. Naše edino upanje je, da se obrnemo k Bogu in mu damo svojo prihodnost. And I think this is the message I am proud to tweet, to Facebook, to share everywhere. In to je sporočilo, katerega s ponosom delim povsod. I think the Adventist message is an identity is based on hope. Mislim, da je adventistično sporočilo identiteta, ki temelji na upanju. This is something I think the early generation of Adventists understood. Mislim, da je to prva generacija adventistov razumela. If you see light in the message of Revelations today, Če vidite luč v sporočilu razodetja danes, I would love you to give your voice to the spreading of such message to people. potem vas seveda želim povabiti, da takšno sporočilo upanja širite med ljudmi. The technology emperor Cesar tehnologije is being paraded in the city and admired today. danes paradira po mestih in je občudovan. I am shouting today, he is naked. Toda jaz danes želim zaklicati, ta cesar je gol. And would you join me together to say the same thing? In ali se mi boste pridružili v tem istem? The hour of his judgment has come. Prišla je ura njegove sodbe. We are definitely to rejoice Vsekakor bi se naj veselili and share the good news of hope. in delili dobro novico upanja. May God bless you in all this. Naj nas Bog v tem blagoslovi.